emva ngiyayizwa nenhliziyo ngithola iyangitshela ukuthi antwana yibo uzobhola izinhliziyo lezathi uthi mfethu masifika lapha ecounting mfethu ngizangibheka uyabona ukuthi lezi zifuna ukungidla bro yamadoda kuhlanganiswa ikara lapha kuhlanganiswa ikara siva thiwa hayi bafithu ke lapha sebavayile kuzozikara nizovala ikara ifike vele siva nomntana ngithola siphethe namaphasela nyana ngithola imfethu masivaya ngekara like ngiyabona mfethu angihlanganele ngiyazibuza ukuthi enhle lento le kwenzakalini enhle la labantu abavaye enhle yabo angitholi enhle kudari ukuthi enhle kuhamba mfana abana ngithi ngithune so la kubonakala kahle shithi legazi li drawile kre ruru nathi lethi mfethu uzobhola wena manje mfethu angithathe same time nge-emergency bro abana maze ngithatha ngisazi enhle forward enhle kwenzakalini but ngivuka ekuseni ngidle i-riding i-x-ray ngaphandle i-x-ray yangithola ngiphethe ne-x-ray mangiphaphama yasazi isichitho program ayisichithonyana ibhozi ichitho yabona program bengithi mfethu mangibloma endlini naliyamidi mfethu ngafakaza sithi sibloma endlini so bona mfethu umnyango we-old drop mfethu le-old drop yayibona imnandi it's grand ayina flop. Welcome to the Dover Show. Of course, I hope by the name Christmas. You already know I'm doing the best show. Even James knows. Otherwise, on the camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Kanda. Do one story at the time and one testimony at the time. Please subscribe, press the notification bell. So we will bring this kind of episode here on Chris Network channel. I love it. Otherwise, James, are we on grace? We're on grace. Yeah, it's God's time, my brother. Yeah. Siyakhala namhlanje. Phethi Grootman lami angifune istory. Grootman ngubone lapha kuyisitha. Ngubone lapha kuyisitha wenza izinto la. Sure. Ne? Yeah, mfethu. Mnandi njalo. Kusitha kwenzeka izinto obvious niyayibona i-character ihlele. Ne? Hayi isiblomele bafethu. Daba kubiza uThoni futhi. Ya nguMontana la. Awu. Ngidlala mina la. Into imnandi mos ize kanjani direct? Le character. Uthi ngithola kanjani? Angifani. Negama nje ukuthi baba yeke yawushaya ngale idea ukuthi ayeke kube uThoni. Mfethu. Enhle kufuna ngiqoqeleni ukuthi i-character ngithola kanjani or ungangiprefanyana. Alright, yeah. Should there be C5 samapantsula C5 kune lead yamapantsula yabo which is upantsula yabo so obviously la sinamasini vele nopantsula vele leader yethu like kuyo enhle kumuntu ositshela ukuthi senza nini yabo yeah okay amapantsula yini sikata umamrips da yabo yeah so i-character siyithola kanje ukuze enhle ngizobizwa nge-writing ngoMontana da so makazosi-introducer the man ku-Olidi usi-introducer ngamagama wethu vele yeah so ubekunoSibuda 93 which is uNkululeko le eshaya ama-writing i-content no-skillikithi yabo yeah Sibuda 93 bekuno-Les uLes enye nayo ke ihamba phansi ngalezi zinto ze-acting bekunozinto nawo vaya phansi kulezi zinto ze-acting and then bekunami so uyabona noma fika shothi makasuka kuSibuda 93 ungena kuJovis uzinto makaqeda ungena kuMontana uyabona yeah so i-character ke kuze ukhumbule la kuyafana ukuthi bengisase extra but i-extra enegama inama-line yeah so abengana line angina line mfethu ngi-extroverts mfethu angithi mfethu sine-leader yabona yeah so la kwenzakalini kuye ngokuthi enhle isini uthatha kanjani ke manje yabona so nami mfethu ngibonakala kuwanye amasini whereby
bayangitutsa nge-riding Ngamaline. ya bangigayiline yana yabona asani manje mina mfethu kunenye language engiyiringayo Yeah, if enginga-riding kunenye language engiyiringayo asani kunenye language enhle engiyiringayo engeke enhle ngiyababona botleba bangayiringa like yabo Tsotsital but Tsotsital kuya ngokuthi ringa ubani uyipresenta kanjani yabona so ngayishaya vele la indlela yabo so from there ke ngavela kathiwa kuzo riding i-character kaMontana so njengoba ungibona no ngibele ngikata i-Odidi ngibele ngibheke no-riding no-Solomuzi ingcwese Odidi yabo so ngithola kanjani inhleki bro, that's nice, man. and manje ibheka ngingabheki isitha kuphela bafethu ngiyi-14 this month there is a series ezokalayo umthetho bafethu I'm waiting, bro. ayilapha bafethu Netflix bafethu bheka bongena Netflix lapha awufuna ukusithi kancane le kwenzakalani mfethu lapha hayi lapha insolo phela riding ngeke ngikhulume for call mina nje ngizokutshela ukuthi bheka nda uyakuthola fili angifiti nada akusasithe one ngihleli so uyabo ngihleli so noma ke yangihleka wena mfethu bheka Chris thola Netflix badi lapha no now nje mina and ngithi pick ups uyabona ngothatha yasekasi sigayile i-opportunity sama ex-con yangifrostana ukuthi into eksivele uyangithola ya pick up mandla n siyabonga mfethu nakuso mandla ngithi mandla yena ya mandla mfethu siyabonga nada kusitha kuye mfethu like yabona ezinye izinto mfethu kumele ubonge ene singabongi yena kuphela yabona ngoba kunabantu behind uyangithola ukuthi into basithole uyangithola nabo labo bantu labo uyangithola which is kunoSoster uDiding Mavis which is now udlala ipart mfethu ukuthi enhlek ayishape riding kunoSester V uEsethu naye udlale ipart kuye but ngizobuya Sister asazi but ke yena idlalile ipart very very big part yangifrostana and beside V uDiding as mina mfethu ngiyathanda ukuthi enhlek ngiringa ivar yabo beside uEsethu V kunoSoster before mention uSoster before uSoster ngizomention no kuno tranquilizer yangifrostana ngeke ngimkhohle mfethu naye unayo ipart yangifrostana akayidlalile ekutheni ngibe khona la ku umthetho yangifrostana and then bese kube neSoster ke umuntu ke oyenze yonke into enhle kuyenzeke ke Asan legama makumele ngilisho njalo andiswa liyangishaya njalo kumele ngilisho big ups bafethu mina mfethu ngiyabonga kakhulu like enhle without nina bafethu riding into ekayenzakala uyabona like yazi mfethu into enhle iyanconywa ene bafethu kuyonke into yazi mfethu ayikho indawo isizospana ungena ama mistake wonke umuntu enhle kuba nama mistakes sifunda ngama mistakes wethu we learn and go on ngempilo yangifrostana but ke all in all ngithanda ukubonga like badilami kakhulu no my brother like now I'm happy mangibone njani ukuthi ibhizi yaspana yaphusha badilami uyaphusha big time and nabantu nabo mfethu support yabantu yabo because of nalaba ngicela ukubabala nalabantu mfethu abangisupporta because of bayasha abantu ukuthi mfethu abantu bayakusupporta and nami ngiyayibona isupport yabantu from because nami isithi mina ngisumntu TV but ngasibuka uma ride uma post hey hayi ngibuka ukuthi wena Montana yabo then sengiyasibuka ke then and from la ngiqale khona Chris mfethu yabo yazi mfethu abanye abantu mfethu into uma usayiqala vele bayithatha kancane mina mfethu azange ngize ngithathe yonke into ehleke ngithathe kancane but ke khona la ngafika ngalimala khona but you know the story you understand from la ngiqale khona kuma mina nawe house and angicala ngi-TV kahle kahle ngimina nawe house program ngicale i-TV nge-ITV which is Islamic TV whereby ngishaya amanati da uyangithola ngishaya nama motivation as much as uyazi ukuthi ngishaya ama motivation ekela so ngicale from ITV umuntu ongitholile wangise TV kuqala uFemida kunenye incosi eRobert Chen incosi kaAbu Nazer iyo incosi yokuqala mfethu ukungifaka eTV and nakhona bengingaqali nokungena eTV but leyo ke long story because of mfethu family yangithola yazo sakhuluma khona ingoma kwayishaya engithi ngifuna ungishayele yona kwayishaye ingoma enjani le Islam
18 wena akekho ufana no-Allah. ithini Tony mfethu angisho yazi Ngizokuvalela ngayo. mfethu le ngoma le ebheka mfethu Yeah. angiyazi le ngoma le isho ukuthini but mawuyishaya mfethu and ngafile ngathi usho something engiyazi uyangithola Yeah, and vele into manje I'm eyazi. like akusi you Tony Yeah. dog like you changed like uma ucula le ngoma I'm like hey uThoni wenzani manje Akusukushintsha mfethu angithi uyazi mfethu kumele ube emoyeni mawenza izinto ezi-spiritual. Khumbule mfethu ukuthi masikhuluma mfethu bheka ngisakhumbula ukuthi ala ithi ngiyazi ufuna ngicule ngiyathanda ngicule Chris. Mfethu ngiyacela. Ithi kahle kahle the meaning of the song is akekho ofana nomdali. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah uye yedwa kuphela umdali wezulu uye yedwa kuphela umdali womhlaba uye yedwa kuphela ekumele simdumise sithi la ilaha illallah sithi la ilaha mfethu mfethu Allah Akbar. Yeah, so mfethu ya Chris mfethu. ya basikene endaweni sekunendaba usafuna ukuthi sihlale phansi singene kuyo Yeah, mfethu enhle kahle kahle istory sihamba kanjani? yeah Istory sihamba kanje mfethu. Ngizokuxoxela kahle kahle ngade way ngisurvive i5 shot close range 357 hollow point. damn bro Suthi da sengitolile sengingaphandle is 2012 mangitola. Ngitole 2012. Ngifrosta 2012 sharp ngibuye ngatohoza mfethu ngibuye ngahlala program mfethu bese ngilele kakhulu program ene manje dewe nkidle ngakhona bese ngizifuna ukuzibona enhle ngibe ngisipana uyangithola ngiyenza something yabo so ngifike ngatohoza ngathola itohonyana ngada Mall of the South yabona esinye isipilo sami bisibhizi ngada sisu foromani ngada yabo ngancenga la ngaba udaka boy la yabo ngancenga okay rathambe ngaholi la Chris mfethu bengibuya nabo ma 8 clipper 50 ngefortnight kanjani 850 fortnight yo ngithola ukhumbule phela ngudaka boy anginayo ambaga yokublastela angicavi for call ngestina mina kumele ngigana ngodaka ngithola but because of ngibuye entweni mfethu I have to ukuthi mfethu enhleke ngithola uthi uphuma ejele akafuna ukusebenza mfethu uyabona angicenge program ngicenge ndibe ngibeka le ukhumbule mfethu le clip angibambi yonke esandleni ngithola kunemali kumele ngigayele transport lencengisa uyabona uthi mina ngibeka boma foot clip kahle kahle mina two clip ente ngingenzela magic but uyazi mfethu ngibuya le phela mfethu ngiphethe yonke experience igila ngiyalishaya vele yabo sharp ngenge da ngenze ukuthi enhle iSpanish phele la nakhona siphili ukuthi yaphela ke ayila ngiyabona mfana dayi ngiyabhayiziseke enhle ndamfitha kumela ngiphumule phela ukhumbule ngala kuSpanish zaseMozambique kuphela lezana zicinile yabona mina uyazi mfethu ngisagcwele nekalkop nendengane mfethu uyangithola mina mfethu ngutemtem ngalezo sikhathi mfethu yabona ngiyathamba uyazi kalkop nendengane mfethu akunakuthi akekho mfethu enhle kumuntu ozoqinisa ikalkop nendengane phela kusukudla mfethu enhle kokuqinisa amadoda uyangithola so mfethu bengiweak that time mfethu yabona so obviously ngifuna nokuphumula letho le ngibona ngiphumulile ile phansi mina ngiphezulu uyabona letho ngilande ngada mfethu yabona ingithola ngiyaspana mari ngivusela lesakho ukuthi ngimile ngibona ukuthi ngimile ngithi hayi yadlala le ngisuke ngivaya yabo ngenge vie ngithole esinye ispan yabo ngithola ispan eva no ngithola ePinville ezone 1 ngancenga da babhayisa amapia da babhayisa amakholi futhi la ngiyancenga ke yabo ngenge nada ngiyeke mina street yabo mfanga ngibona usani sponsor se stratini enokhumbule mina mfethu mina phela Chris
mfethu yo dala ngicaviwe yangifrostana yakudala mfethu ngicaviwe abantu kudala bangicava laba ngizalwe kahle kahle ngibele abantu bangicava so mfethu esani ngayibheka riding view ukuthi esani yabona mfethu esani bangibona ngilengile la riding yabona emva kwe-H100 angithola ngizolimala ngithola hayi ngeke ngoba la H1 leyana vele besilenga mfethu basithola silengile enhleke emuva yabona and manje besenza nezinto ezirong at some point uyangithola uyazi mfethu sipana ngotshwala nabo utshwala la noma ungasakuthiwa mhlamba uphuza uzophuza uyabona sharp mangiyeka da ngivala amanye amagrutman ekasi yabona la magrutman mawangivala sakubuyela eroundini bangayispan mfethu yangithola bangayispan obviously mfethu mfethu ngiyabonakala ukuthi angisabuyele eround yangithola mfethu mina mfethu abantu abafuna ukungibuyisela eroundini enye yasedladlini nakhona ayihlali yangithola engahlali yasedladlini mara ayihlali yathi mfethu mangiceda ukufika mina mfethu ngiceda ukutola lo 2012 yafika by 5 o'clock bekugcwele ama-BM mfethu ngaphandle edladlini iclever angikhulumi ngiclever nyana ngikhuluma ngiclever ezenza izinto ngihlule zona mfethu so bengeke enhleke ngisabuyela ngifrostana so lezi zingifunela ini ispan ashab lezi zinendawo uyabona so mar ifana neclub nyana yabo sithi mfethu zokala enhleke ka snap bouncer lasemnyawo zokala yabo ashab anamnyabo wana mfethu bazimana nemali bangitshela ngayo mfethu yabo lazingena Friday Saturday Sunday yangithola akufani ngizobamba ihlathi yabo asengiyancenga la mfethu ngenge mfethu mfethu ngiyayibona nalento engiyenza ngisengibeka na grand mfethu igila lami seliba nice yabo okay right sengiyenzile nyana sengishayira ngi-1 room nyana la yabo 1 room nyana uzuzu la emuva yangifrostana moto hayi ngiyancenga mfethu yazi usathana mfana usathana uza ngendlela esibhaya da kwenzakalini njengoba ngilibele ngincenga la nengindawo lapha khona la eKaSlam nengindawo lapha bathi kuse going up sangincenga la ngibounce la kube nomunye uthikini mfethu James lo thikini lo mfethu ungisukela kanje lelo la ngiplome nengicherry yami ngizona ngidlula nje ngesniring siyabona so uthi enhle sister uvula amehlo somthatha thina ukawukawu yabo ayingimkhuze fast lo thikini uthi wena yangazi wena uzoringa kanje yabo avele kube ukuthi inhle naye uthi uyadlala yabona siphume kule ngililanga mfethu lo mntana mfethu azokala ivi mfethu uzokala kanje ngiblome nenye yami khona enye out bengithanda ukubloma na i1 lebengithanda ukubloma na umkhotsotso ngiblome nomkhotsotso la le yazokala mfethu mayizokala la mfethu le yana mfethu relight James mayifika le yana mfethu ithi kule mfethu ngicela usale wena mfethu ubheke mina ngifuna ukuvana ka ngithola asanabona manje mfethu ubheke mfethu la mntana ungilanda uquad angle lentwana le obviously lentwana ndingihlezi mfethu ngilibe ngihhabulisa yabona manje la ngibhekane nami mfethu ay vele lentwana siyishiye la and mfethu ukhumbule mfethu wena mfethu uyadlala yabona ngapha phambili iClub Tavern angithi ngapha emuva labantu bahlala ngayi lo mntana lo bloma nebar yakhe mfethu ibar yakhe ikhona la iphezulu uyangifrostana thina siyayela le bar le mase siyehla sesijardini straight ngada yasibuza ngada ithi eniyapi nina uyakuthola pendula lo mntana hayi mfethu umuntu ufuna amanzi uyangifrostana le bar right bethi ibheke so ngibona ngenza so wena uyadlala mfethu overlap Kevin nalomntana abasasiboni ke mase singayi ngisho ukuthi ngithi yabona igate leli singene so le bar lesiringisa mhlambe siyi uyangithola la masiqeda sithopele vele masithi ngada kunebraya le awudla lo mntana ngithola lo manje wena ufuna lo mntana lathi hayi mfethu umuntu uzothatha inini avalele letho obviously abantu badakiwe avalele letho ngada uyangithola angimise mina ngitshela mfethu ngamehlo ukuthi mfethu bheka wena ungena ngayi mara uzongena after mina ngayi ngithi ayi mfana yazini izinto eziplan mazizoyenzeka badila mfana mangena vele gone kanje same time ngiphume ngibuye ngithola untwana umkhotsotso naye mfana ungifuna indaba imihlwini ngithola mara uyabona ukuthi asani you ayileya mfana ukuyochayisa ngithola shap isiplome nomntana ubuya sekagezile ke sekandlula lapha yana ngifrostana sekwenzekile mfethu gone kanje
Moja. Mfethu dayiding bekusaturday ne Sunday. Liyachera miyazokala vele sengikhulume nayo Sunday. Angikhulume nayo kanjalo. Kusuka impi la endaweni. Aniyabona makusuka le impi mfethu obvious ngispanisa timing mfethu ngithi hayi ngiya-relax ngivula umnyango grand uvuleke grand baphume labantu ngime sayidini baphume grand bayehle tebhisi zikanje mfethu zayitebhisi mawuyehla so and zibhaya zikanje that's why bathi kuse going up futhi mawuyehla zikanje mawukhuphuka zikanje ngifrostana ayimoja badilam bayehle labantu bonke futhi la crew yonke iyehle yobloma lapha phansi ngiyakhona ukubabona futhi mangime kanje ne ngiyababona lapha enzansi ukuthi naba labantu hayi moja mfethu emva kwe5 minutes labantu bakhuphuka mfethu mina ngikhona ukugeleza ibody language yabona mina mangithi mfethu ngikhona ukugeleza ibody language angithathi ma chance nanginomzolula ngakutshela ngakubalela inye incident eqeda ukuyenzakala no last yangifrosta lithi uthi mazikhuphuka ngithi hayi ngeke ngiyajumpa mfethu labantu laba mababuya so babuya kimi bro bonke njengoba bebapaya ngijime fast ngene ngade hiding account ngithola ngivale ngada Emva ngiyayizwa nenhliziyo ngithola iyangitshela ukuthi antwana yibo uzobhola izinto lezathi uthi mfethu masifika lapha eaccountini mfethu ngizangibheka uyabona ukuthi lezi zifuna ukungidla bro yamadoda kuhlanganiswa ikara lapha kuhlanganiswa ikara siva thiwa hayi bafithu ke lapha sebavayile kuzozikara nizovala ikara ifike vele siva nomntana ngithola siphethe namaphasela nyana ngithola mfethu masivaya ngekara like ngiyabona mfethu angihlanganele ngiyazibuza ukuthi enhle lento le kwenzakalini enhle la labantu abavaye enhle yabo angitholi enhle kudali ukuthi enhle kuhamba siyehle yena umntana singena ekarini kona kazi masiceda ukufika mfethu ngasejardini siyaphuma ekarini ngibeka izinto lezi esiziphethe la masithuthi le kara le esifike ngamayiceda ukuvaya fika ikara emove lezi ebhari ziphuma ziphethe ama-golf stick bra siboma yi-3 ngiyangithola emfethu ziyalahlela mfethu emfethu ngingena kuzo lezi ebhari ngibamba i-golf stick eyi-1 siyalwa nale golf stick ngiyayiwina uyangifrostana mangiceda ukuyiwina ziyabaleka ngishaye ngithole eyi-1 mangiceda ukuthola le eyi-1 ngishaye iwindo le lasemuva i-golf stick ikhere ngada bavala mfethu yona lo mntana sesiyabuza ukuthi enhle if daddy ngenzeke fast program like fast nami like angibona ukuthi kwenzakaleni ngibona mfethu kupaka ikara leyana sijikile and phela mina ngihlala iferna sekhonini ngiyangithola yani vele yajika le fika fast in time and mhlawumbe uthola ukuthi vele kudala libiliza so but because of bese ngafocusanga ngiyangithola mfethu asingena endlini enesize siyacabana nyana lo mntana ukuthi enhle kwenzakalani ngabe singena endlini esigidla lo mntana vele avuka vaya Monday Tuesday ngithi ngiyamplasha yabo ngisekhonjini ngithi ngiyamplasha mangithi ngiyamplasha mfethu ilihlo lelaka left libanga kambani manje ngibhelela ke lingami zami lezi lamakhotbana seKaSlam ukuthi bafethu mina sengikhawathekile and ngahlahla ngazi ukuthi ngikhawatheke njoba clasha lezi njoba sibuya or ngikhawatheke ngalezi elizama golf stick understand lezi thina mfethu oganyuko uye ka doctor yabona simi weekend angispan and nami ngizitshela nami mfethu yazini awuthi ngisiphathe grand no ngayenza enhle kama flop yabo ayine sho ngiplomene yaseKaSlam ile vele bengivana ngaleso sikhathi mangibuye uBravi siplomile no Bravi siplome khontshinla ka Bravi mfethu asifune nokuphuza mfethu into strong da mfethu sishaya izinto lezi mfethu abu yilabo people eyes sasibona lezi zinto mfethu sichilile mfethu engeni khona mfanele yakho leyani imoshe yonke into mfethu ingene leyakho mengene leyakho ubani same mta lo lapha endaweni emfethu silanga ka Jawu ezone 1 so emfethu ayimfana awuyazi siphenye awusiphenye uzosibulala ayimfethu bruru ngiconvince le yami ke ukuthi mfethu asistart enikara mfethu isejarity siyastata ke nale mfethu siyavaya silanda masifika abantwana mfethu babuma 6 sithi abantwana abayi3 namagents ayi3 start first load sisengada siyakwele benye indawo ngale kaSlam enzansi
kabzanga la sithathe nesilandeni nale train siblome ke akube mnandi mfethu plus ngikhipha neclip mfethu istombe kuyidide ngalesa sikhathi bekuyi 20 rand khipha iclip babe mnandi yangithola mina ngibhekile ukuthi asalona ngithi manje lapha kwenzakalanga na grand yangithola ayi mfethu ngijahile leyo time ivayo mfethu yobhayi gawulu yabona my vibe yobhayi gawulu obviously drive through abo end of the month I think bekwabo my 5 October 2013 afite thatha isikhathi nami ngiyabona ukuthi yena ngilothatha isikhathi ovale phela lo mta yangithola sitha obviously yaseKaslami izobona izofika ibona ukuthi ngisekho ingivayi I Chris mfana shuthi ngene shuthi la ama patches vele ngingene ngepatches lokuqala ngingene les2 is second of last for me shuthi mina ngingena ama patches ay3 one patches two patches kule list 2 mfethu ngiza kanje lo mntana engivana nawo court so yabona ukuthi mina mangibene ngiringana ngiyi lezi pare ziza so mfethu usiza kanje lezi pare mfethu mina mfethu shuthi mangivula ametho show bese zi close range ene liyana mfana ngiyabona isikhiphile ifika isibeka yi afana ningayizwa la idinga ukuthi leli vile ngiyalizwa ukuthi ayivila leli mfana futhi mangithi kule out mfethu wenzani idubule letsotsi shayi lapha inyaweni sho amvithi ngivele ngibona ukuthi la ngiyalwa le bar le yadubula ngicale ngixashi ngishaya inkoma so la ngilapha isila seKaslami ndayirong ngayibona yangithola ene le bar vele ngibambele lapha nebondeni ngiyashaya mfethu ngibamba nga2 ene la ngabuthiwa mhlawumbe ngibambe nga2 la kule open space le beyo pitch le bar le mfethu ifike yenzani ya balance amfani yadedela shuda angibona ukuthi ngishaya ivaqala ne but ukudubuleka ngidubuleke yi yangithola ngadubleka nayi esandleni yabo lesandla lezi njengobona le operation le yabona singayi ukuyali uyangifrosta so le bar le ngizwa mina mangidubula isandla yangithola futhi ngidubula isandla ngibuyele emuva khona la bese ngiphethe ididing isibhamu so mara bona mangisiphethe so isibhamu lesandla lesi siyableeda and isibhamu siyashisa mina ngisidedele vi ale bar ishovi ayi twa yangithola ngibuyele emuva vi yangithola ngibuye kuyo mfana ngibamba kokugcina bro wami and ngisitshela ukuthi la ngishaya ilast punch mfana lo muntu uyasurvive mfana athumele vi I think la sengangishaya yi yangithola and lo muntu uthumela nga2 yangithola asana bona nami la ngashisa obviously yonke into engenza ngafa so obviously mina ngenze nda ngibhekele avaya na obviously ngiyabona ukuthi ngiyakwazi ukumendlela so ngibhekele ukuthi lo njoba la ngidubula kanje lo wenza yazi athothi ngithola yenzeni ngithola idiploma so ubona ukuthi letho enhle kayihlanganele ukuthi enhle letho le yalo imeso yabo njengomuntu obalekayo ngiso ngiyabona ukuthi hayi minus awuthi ngibhekane nalo mangimlanda kokugcina ke ilase ngishaya visandla ngithola lo sekaqala ke lo vele usephambili uyabaleka nali yabaleka imfithu ubheka nami yabalandela labantu obviously angithi manje mina ngiphethe lento le yabo ukuthi intwana lezi enhle kuzenzana ngiyele imfithu le patches lilanga khona abantu abalicava ngiyazi imfithu lilanga lela patches yangifrustrat ngibagijimise ngiyele babaleke ngibuye mangibuya mfethu ngiyezwa manje yabona manje enhle kuse yabo sengibadizi nyana but enhle ngisana amandla nyana yabo mangizovela kanje kunenye yaseKaslami uThwarelo uvela uThwarelo makavela uyangibamba yabo mangisabheka ukuthi kuvela uThwarelo ngayi uvela uBhajo ngayi yabo angazi enhle one of the two bani enhle kubuza umunye ukuthi enhle uzongibamba enhle yabo ngigijimele edladlini ngithi ngisabona yonke into nalama uncle aseKaslami khona uncle aseKaslami la ngayi kule kasekhonini yangifrosta nalo beliphumile noSester bekaphumile bangifake ngada ejartini ngoba abantu yabona bafuna ukungcwalela ngene la ejartini keep ifone mfethu esikhwameni ngiphethe boma 2 blocks something yamzo ngiphethe nefone ngikhipha ifone yonke into yami mfethu ngiphethe ngibhelela le car
ngithi mfethu plus siyaphuma manje square khani siphuma no yangifrosta bazwakala mabazwakala la bangithole vele enhleke yabo ipain mfethu ngiyenzani ngiphethe isandla kanje Chris yamthi siyalenga yabona ukudublenga and manje yabona ngiyenzini ngisiphethe kanje ngisivalele kanje yangithola and ngilibele ngiyableed lo mntana engivana naye mfethu mangithi ngiyambheka bangifake ekareni naye and manje ubheke angivali ngale kara yethu futhi kuze enye out yethu yangithola kusala le kara le out yami isivanga le yangithola ngifana lo mntana bekashayela inye irock elididing eliyelo seli-ready program gazi lami lonke li-ready so futhi liyelo ngayilonke li-ready mfethu ngithatha bangifake ekara sivaya yabo mina ngikhuluma ngala ngasenjalusi program masifika la ngasenjalusi sithola kugcwele ukuthi ikara zikwazi ukudlula bathi la mfana bethi nyapoda program dayida so into engihlanyisa yini yabona liya pain program liya pain yani abnormal mfethu okay bengiqala ukushawa ngekhala ngizona but mfethu liya pain ngithi hayi man ngeke man yabo kanti yazi why le pain ihlanya viyene ngivalele isandla so ngivalele nala angithi yabona yingidubulekile mina ngazi ukuthi ngidubulekile ngivale so ngisipayinisa amandla ngithola ukuthi I'm fit program fike la ebhara fike nezinye zami kanje abo Justin sifike lapha nebhara esenseziyabuza kwenzekalini mfethu mina ngisakhona ifocal program bangibeka la line program ngiqala iline phansi mfana hayi program ngiyezwa mfana ipain ukuthi angiqali mfethu ngithi ngishaya le tile mfethu zali mfethu kamfene mfethu ngiqale ngithi mfana banginaka banandaba nami ngithi mfana nami ngibona ukuthi ayazi ngiyasarenda mina ngiringa ngiyiwani ukuthi ayazi mfana ngiyasarenda enhle kule pain le mfana yangikhawata le pain yangithola because ngirasile ngarasa mfethu enhle ngiyabona mfethu abangiphendule program program da para bakusku emergency mo kanjalo bekumele ngiyi-emergency mara ngithi yabona mfethu kube ngathi ngidubuleka isandla mfethu angibonakali mfethu phela and uyazi ngigqokini ngishaya i-tracksuit ngishaya nevest angibona mina ngivalile mfethu ngivalile angazi mina ngitshela ukuthi ngidubuleka isandla program ngale yonke into yabona manje sengigcina ngiyenzeni ngoba i-Islam mfethu ithi mfethu mawungabhoda uceda ukurecite lento bengirecite no you can even see heaven ngithola ngicela ngivele ngizisarendele ngizirecitele iQuran mfethu so ngibele ngiyarecite yabo ngibele and manje yabona mase urecite mfethu ugcina vele uba ungena emoyeni vele yabona so obviously ngicina but angirasa ukuthi ngibanga umsini ngibele ngiyarecite letsotsi le tjananda mfethu ngathi crossile angibonanga yaya le ilibele ngibheka yabo igcina imamela lento engilibele ngirecite ngi-approach ithi mfethu ayi-Muslim ngithi yabo it let me see ithi letsotsi mfethu program mfana yabona ngithi ngijune so la kubonakala kahle shothi legazi lidrowile bro ngathi uthi lethi mfethu uzobhoda wena manje mfethu angithathe same time nge-emergency program abana maze ngithatha ngisazi enhle forward enhle kwenzakalini but ngivuka ekuseni ngidle i-riding i-x-ray ngaphandle i-x-ray yangithola ngiphethe ne-x-ray mangiphaphama akunamuntu la kuthulile mfethu ngifuna ukushaya naye ngithi ngizama ukusukuma ngithi ngizama ukuyehla la ngisukuma mfethu angikwazi ngithi angikwazi bro khona la kuqhamukenye kanje port yabo mayiqhamuka ngicela lethu ukuthi mfethu ngicela inhleke yabo lethu lethi ngizame mfethu ithi izongibamba futhi manginyathela bro manginyathela dayidi ngizayi yini engathize angazi mfethu inhleke yini yonke into la ngaphakathi la ngithola futhi angazi igazi belikhuphuka ngithola but mangicinethela dayidi ngiyakhona iyakhuphuka izayi aletho ukuthi hayi bro never inka wheelchair ngithola ngene toilet nge wheelchair yabo ngishaya 69
uyabona letho ukuthi amfana ungasayispanisi riding yangithola phela i-wheelchair ngiyikhayile letho ukuthi ephotha because yabona letho ukuthi amfit angikwazi sharp ngiplomeda bafike ngaboma 10 11 ke bangithathe bangise kwelinye riding kwelinye what 10 or bana ngisakhumbula igrand road 11 somewhere ngathi reception labantu enhle kabakhawatekile ngithola ufike la gone ngidle ngiphaphama sekuyile ikhadi lezi visit bangivusa yabona bangiphaphama mfethu ngithola kunabantu ababhaya la hospital bro kunabantu ababhaya more than 30 yabantu ngithola baploma ivele la empedeni wami so bangiphaphama ngithi yomfethu abantu mfethu abantu ababhaya bazongibona wenzakalani mfethu yebo esani ngidizi nami mfethu angiboni ukubona mfethu kunabantu enhle la ngaphandle nje kune chaos nje abantwana babantu mfethu mfethu man mfethu shabda bangibone labantu bangibone bavaya yabo angikwazi ukuvaya nami sengiyabona manje ukuthi hayi angikwazi ukuvaya Sunday Monday Tuesday Wednesday angicava ukuvaya ngicala ukuvaya grand boma Friday don't you get into because of a woman mfana ngeke sithi it's all about the woman mfana but ke okay ithi ngivumelane nawe ne but mina bengayibhekanga kanjalo because of labantu abangidubulile phela ungacabanga ukuthi mfethu abantu bale amntana mhlawumbe mase ngiphendula grand akusi mfana athi ngitshele ke bengithi ngizofika la mara ngenza ukuthi ngijaba so mina mfethu la mntana loyana njengoba avaya la ushibhari yakhilele la out le mfethu yazi ijumpa kanjani ukuthi umntana bekavayile bengazi nokuthi uvayile makabuya mfana iroko li ready nithombe kunomunye umthikini kamanzi la kuthi best blow nawo bale belathatha ithombe nithombe mfethu ngilibele ngiblow nalo ya mntana waloya wale out le yangifrostan so yenzakala kanje so lazo leyana icava ifokol so kahle le story bekumele ngiqalele sona phansi ukuthi at some point bengisuspect ukuthi kunelinye scene enhle kuyenzakala futhi ayisini amasini ayenzakala ngoma 2010 ngisase entwini yabo so le out leyana mina bengaboni ukuthi mina ngiseside la naye bengisuspect ngisuspect yami so le athi leya bekuyilabantu labe bayenza kuphela eDanyana so bese kuphuma inamba yakhe eDanyana ukuthi umuntu lo mele bamkhawade so mina because of yasekasi ngiyayilanda imfethu wena mfibheka kanjena so lena yangitshela ukuthi imfethu ngingazoyifundisa iDanyana so mina ngathi mase ngivayile ngoba mina ngivaya 2012 basale bayashaya nabe kazotola so yena utshela mhlawumbe ukuthi bamshaya ngenxa yami fanti mina ngimlandile ngithi ngiyomkhuza ngithola so ngiyamsuspect into enza ukuthi ngimsuspect ngizokutshela ukuthi yini sharp da ngene esibhedlela ngithi sesibhedlela bangibize for i-operas bangishaya operas ngithola so labe la ngazathi bafumile bashaya operas vele kula ngithola isandla because of angenile mara angene waphuma wonke ngifrostan wonke because of wonke liyalibona liyangena liyaphuma ngithola sharp bangisha mina ngitshelani first operas vele sekuphelile yabo kanti ngiyadla bangibize futhi second operas ilas operas ngithola ilaba sebenza ngishopa so mangishaya operas ngiyafika etheater bayangishaya lento bangishaya yona ngiyagidla mabaqeda imfithu Chris mfithu mabaqeda ukuceda yonke into bangakalahla amathulusi ngiyavuka la so ebafethu ngicedile abafethu babheka ukuthi lo muntu lo mangiceda gone but ngiyabanda badilami ndoda ngiyakutshela bangigijimise fast same time I think theater mfethu phele abo 3:30 same time bangigijimisela va eriding ICU mina angizwa fokola ngibona ifokolo mfethu I think ngingene la ICU 24 from 24 ngidlile
ngiphaphama boma half 12 after nakhona mangiphapha nginomithikini ubusy la ngiyamcela sister kunjani nakhona mfethu mangithi ngiyabheka mfethu mangikhona ithenga ezinye izinto mfethu ngiyaqala mfethu ukuzibona everywhere mfethu nginento mfethu and like everywhere bro ngicela luthikini ngikwazile ukuthi ngikhiphe riding ngithi ngizama ukuringa naye sister kunjani ama sister ngicela amanzi wangibheka waphuma kimi wanyamalala after that makabuya nabanye abantu mfethu after boma 35 minutes to 40 kuzabo doctor la mfethu abahlanganelwa la manje mfethu uvukile elinye already lapha mfethu lifuna nokungeza ngiyalitshela mawuledi mina ngifuna ukugeza uyangifrustata abo doctor sebangitshela ke mina bangicocela ke ukuthi mfethu kwenzakalini theater uthina mfethu masiceda ukushaya theater wena uyavuka wasibuza question maqeda gone namanje mfethu thina siyasaba ukuthi ukuchacha yabo but ngibacela bafuna ngichacheni ngingazizwa ngizovala sure abangichache ngivaye vele ngizele toilet ngibuye angithola mfethu kwenzakalini nama ngazi yamtho ngara mfethu mama wodini kayikai la mfethu bazi ukuthi ngidonsile shapo bangidischarge la ICU ngibuyele wodi so la wodini mfethu asanazi Chris le story ngizosicoca yimi mfethu singiphatha blind because of I think bengaka understand ukuthi into kwenzakala yabona kunomunye usisi la beka ngihelp unesi lo sisi njengoba ngikutshela ukuthi abantu ababhabe basitshela ukuthi ngidonsile ngendiwe kwenzeke ngakhona lo sisi lo mina ngazi wenzeni mfethu makumele ahlaba idrip ahlaba igazi lami wasihlaba naye ngithola same day mfethu like angazi bengabelieve ukuthi yimi lo kanjani yabo mfethu awona umntana abantu mfethu and uthune riding mfethu ilanga seliyoshona so yabo so da mina ngibhekeni and nami mfethu qala ngiblomile usiyabo mina ngibhekeni nda mfethu ukuthi labantu bazovaya mhlamba basosa ama test manje or ngithola because da vele ngibonile igazi lami vele sana lonke mfethu ngithola because uhlabile yahlaba yena riding aba relax bangakhuluma ifokoni mara lomntana lo basho ukuthi enhle kuzoya kuphi yabona ayenza lento ayenza mina mfethu bafuna ngiyenza ama test ngelanga le discharge uma ngidischarge bathi sivase wenza ama test mfethu mina ngisikwile bafethu ngiphatha blind ID yabona and umntana lo bekangihelpa usho ukuthi mina zange ngifunde enhle kahle angithola ukuthi salomntana hayi ukuthi beka semsebenzini same beka helpa mina ngempilo yami but mina mfethu ngifeyilile ukuthi ngimhelp ukuthi sivase wenza ama test mina ngiva ngishiye ne ID ne medication bayilande ngakusasa ngithola sharp sengivayile sengingaphandle mangifika ngaphandle mfethu ngithatha isikhathi ukuphola Chris kule sandla mfethu ngithatha isikhathi blind nayi I have to ukuthi mfethu ngivaya bomafizo kanjalo ngithola ngoba kakhulu la ngikhawathe khona I think isandla because ngayi sishamatha ngifrosta ngayi shaya ID ngizingene zaphuma ngithola so das jumpa kanjani mfethu namanje yabona le nayi le ngikubonisele imile la sijampa kanjani mfethu mabakhipha lezi yabona la hayiwa email ayi riding so sijampa kanjani mfethu ukuthi hollow point mabakhipha lawo wayesandle yazi hollow point ecava kanti hollow point ile lapho udedela ngahlathi hollow point mangakuthola grand uswak makushayi decide ngaphuma lonke yebo ngiyatshela and mina bheka la tsothi ngidle mfethu ngabo ma 5 hollow point. So lezo tsi le kuze ngisuspect le ngitshela ngale yasentweni ngiyayibona ibhara lezo tsi ngibona eselini lami mfethu ngaphakathi bro ayuzo ngithesela manje itshele lisilimazi lo yonke into encane ngathi sele mfethu ehotini mfethu yabona ehotini mfethu ngiyabona so lezo tsi le mfethu ngibona iphethe paper something like a Sowetan phakathi iphethe so phakathi Sowetan ngibona isidono seka kuze ngisuspect lezo sile because mina mfethu ngifuna ukutshela manga abantu abangishaya ngegani so angibabonanga so nalebe ngilibeni ngilwana angibonanga close range so
So that is why wena mawuthi because of a woman ngithi hayi at the same time yazi ngifuna ukuvuma vayini ukuthi lo mntana lo uyoze negcoba mangabheka grand sorry for ukuthi ngisho kanjalo mntana abantu but ivar nawe yazi mfethu ukuthi but because of bheka mfethu mangiceda mfethu ukuthi kuyenzakalani same kusasa nanokuthi umuntu okubhizi naye ngoyokukhiphayo mara ungisukela masivarini ungisuke mfethu mina bengekho la ne bengekho la kuloya muntu mfethu but uma kuthathwa from the first time wavilo anje no ngabe mhlamba ngikhawata yeah that's why bathi mfethu isiphence sinegalgop kwayo ngizwa kunezinye iphence program kumele ngishaya yazi kunabanye abantu mfethu wamphenceza uyabhoda khona abanye mawuphenceza uyaboshwa uyazi yo khona abanye abantu mfethu abanye abantwana ngiyakutshela iva wamphenceza uyaboshwa noma kuna something uluza something mfethu riding that's why mfethu yabona iva iku spiritual because of isex mfethu like dangerous awumntonyonyo umfana unswim when it comes to izinto ezinjalo mina riding ngayijumpa la kahle bengingakazi mfethu ngayijumpa ukuthi umntonyonyo mfethu enhle kuhamba ne99 stitches so but mfethu bheka mfethu umuntu lo mina ngiba naye Saturday Sunday mfethu ngiqhamukaleza ama golf stick same week mfethu ngiyadubulela kana ngeke ubelieve mfethu ngahlangana naye mfethu acoca le story mfethu ngahlangana naye acocela abantu le story lisi mfethu yabo ngibuya kuma crazy wami ngibuye riding emangcwabeni yabo ngiyehla lapha nebar mangithi mfethu ngiyamuzwa nomntana oh mshiman ole amulata mshiman ole athwere isithunya uyangithola ngiyabona ngithi voice and ngangaveli ukuthi ngisovele ephathisa insong manga yo athikiyo mshimani ngempela yo asizihamba sport mfethu la so mfethu yesani mfethu yiyo riding ngeke like story like sangenzakalela and before mfethu ukuthi and like after ukuthi yenzakalelo riding ne mfethu zibhayi izinto enhle ngazibona program as much as njengoba ngiploma ngithrow in le midi leyana lebe nginayo kumina now house le midi leyana mfana kuze sizohlukana mina nawe is after ukuthi le midi le bengakayimidi ngalesa sikhathi like ngizodubuleka ne bese ngibone whatever lengiyibonile but mase sizohlukana nale midi after everything kahle kahle eshabanye abantu baphazamisile kahle kahle la bekunento mina bengifuna ukuziringa la but because of enhle kugcine kuba ilento kuyiyo angikwazanga nokuziringa mfethu mina bro wami ngibuyo uyohlangana nesini isichitho mfethu yasazi isichitho bro wami ayisichitho nyana ibhozi ichitho yabona bro wami ngithi mfethu mangibloma endlini nali amidi mfethu ngafakaza sithi sibloma endlini so bona mfethu umnyango old drop mfethu old drop yabona imnandi grand ayina flop akuna screw nyane ngathi siyaceka lapha but ubona mfethu umnyango old drop usuke lapha lokugwa ukagaze mfethu iplasma hayibo siblomile so mfethu akekho umuntu osundele akekho mfethu nomuntu enhle kobambida oro angifrostan kwezinye isikhathi sithi siblomile so ikhabet lamaglass livuleke kuama glass enhle qamba la enhle sengibona ukuthi enhle lento le yakhula ne yila sekuchamuka khona mfethu intwala imbongulo yeba igundwana impukani same time bra angikutshela istory mina mfethu same time mina mfethu bengithi mangiblomile plaza la besingana ceiling ngalesa sikhathi ne la emaplankeni igundwana belingena lisithole silibe lisishova mfethu yangifrostan mangazathi siyathula ulibone lithi lisibheke ukuthi enhle kwanthula ne yazi ngikutshela ivar mfethu sizobheka kanje mfana silibheke enhle libona ukuthi silibhekile sikuthatha nene usitente amagunda nethoni vele ngithi mina program ngilahle imibhede A2 enive ngimbongulo neintwala mina ngivuka ebusuku program ngayo lahla umbhedo angazi mfana ngeke ngithi ogcwele because le nto leyana ngithi yabona ngivayile ngawo lahla sigidle phansi sicale silale phansi zisingene nalapha phansi uvya sekumile solahla ingubo sizilahle ingubo sithole ezinye zisingene lezi zinto bafethu impukani iphela
Mfethu mina bafethu ngibona ukuyobona ezinye izinto nedi ukuthi ezinye izinto mfana kunzima ukuthi uziringe ngaleso sikhathi but isikhathi masilibele sivayo ngitshela ukuthi mfethu lezi zinto engiringa ngazo bezikhona endlini at the same time and leso sikhathi clean mfethu senza yonke mfethu simnandi si clean and umntana abantu mfethu bengana ama threats understand ukuthi mfethu intwana ingahlala la sure kwenzeke going forward mfana mina ngizibonile mfethu amongst lento le libeliyenzeka so kube nabantu abangibhayisela ifridge okay bengibhayisa inyama vele mina mfethu mina kudala ngikhereza program yabona bengine-riding inyama ngithi yabona ama-gents ngaphusha i-trolley nge-riding babhayisa ama-veg mina bengiphusha inyama bangibhayisela ifridge abafethu leya fridge ingihlolele bafethu leya fridge yacisha mfethu yangibulalela umfazi hayi yeah fridge program true story lento engitshela yona lento engitshela yona mfana yintwala mfana shuthi leya fridge leyana mangibhaya program ayibhayanga yimi ngifrustana ibhawe umunye umuntu mina bengingafuni ukuthi labantu bacava ukuthi ibhawa yimi but ngibhaya because of ifridge vele benginida for i-riding i-business beyikhula ya fridge leyana mfethu ngelinye ilanga mfethu i-medium mayibuye esipanini mina ngiyabhayisa lapha nekhonini ibuye mfethu ifike ngitshela plus mayifika lapha nekhonini ngitshela mfethu ngifuna ukuyopheka mangiceda ngiyarelax mfethu yazi mfana mina ngazi mfana ngisuse yini ekhonini bafethu la ngishiye enye intwana ngithi ngiyazokala ngivale mangifika la before ngizofika nasegate la kwami mfethu gate la next door ngiyezwa mfana kunuka ngenye indlela yabona ngicela ngigijima because ngiyacava ngithi ukuthi leyani ithi iyopheka mangithi yo bro wami ngithola intuthu engakanani so yazi bekwenzakala nda angithi yabona le fridge sithatha iplanka salibeka la then sabeka istove 2 plate phezu kwe-fridge bro wami suthi usester uzumekile i-riding ibhoto lishile mfethu selishile sekuyintuthu yabona ukuthi bezombhodisa le ntuthu leya ugidlile mfethu unyango uvaliwe mfethu ngene mfethu ngimkhiphe fast imise ngada ngimshaya ngevati ay bro hayi sharp abana nginaki nokunaka le ndaba le fridge program ngitshela ivara anginaka ngilandeli nokulandelela ukuthi mhlawumbe ngisitshela ukuthi mistake yakhe angelini langa mfethu the very same thing yenzeka ngivaya mina ngiyobhayisa ekhonini mfethu nayivaya esipanini ngiplo meyazi mhlawumbe ngisuke lapha mhlawumbe ngabo ma 3 sengithi ngiyolunguza la ejardini vinci mangifika lapha yana mfethu ngithola ukuthi manje seyishisele la planka lo mlilo ushisele la planka lela lishisa ifridge bro ay ngilake ngizowenzakalela ke amacombothi ke mfethu ke yabona ukuthi ke kahle kahle size sihlukane naleya ke ngithola ukuthi intesa yasihlukanisa leya mfana 99 ukevarini singayile nale umshanyelo umshanyelo kanjani umshanyelo mfana sashanyelo dathanyelo mfethu ngithola imfethu isiyeri mfana uthi mfethu uyaphuma mfana la uhlala khona uthola umuntu mfethu aphethe umshanyelo mfethu akushanyele yangizophela umthanyelo mfethu sabantu abamnyama ngisho ukuthi kanjani mara siyazi bafethu ukuthi akusi-integrate ngithola phela leyana after that ilive ayakhona kwenza kanjani uthole kwenzeka kanjalo masiphuma thina endlini sithola umuntu athanyela yazi ukuthi mfethu mangakuthanyela noyovelelwa yini program awuyicavi lani mfethu into serious dangerous like futhi yabona khona ukuthi umuntu mfethu by mistake you understand khona ukuthi umuntu personal mina ngatholi personal program and ngangiphathi krena even not with him mfethu ngithola and riding yangilimaza program because of ukhumbule mfethu ukuthi le mayicethe ukuvaya kwenzakalani mina ngiyanizwa abafethu ngikhuluma nge-depression mina ngibuye kwenye i-depression bengicocelenye kanje ikhuluma nge-depression mfana mina bengihlala ngiyi-1 ngishawa i-depression one man mina bengishaya nge-depression program bengivuka yabona dayidladlenda eDops bengivuka la mfethu ngabo ma 2:30 ngigeza kanti ngigeza ngigcobisa uvaseline mfethu ngibe mnandi
ngiphume bro ntatha yabona maphuma ngada Brian Fish uyangada bo Mary Louise ngizojika afu Mary Louise nakona sengijikiswa amakhaza the minute depression lebengishaya bro abeni mathatha ukubheka mfana ngihlala endlini engaka yabo endlini engaka one man and nayo le ndlela yana yakwami mfethu bengekho mnandi just ukuthi vele ngibekwe hayisedladle mina bengi-understand but abona ukuthi naye the same time bengikhawat because of benginokuzwezinye izinto ngiphume ngithi kwezinye isikhathi nokubheka usitshela ukuthi enhle kusestere uyazwakala kanti hayi sister is not coming back anymore. So mina bafithu ngibuya kwenye into mfethu ngibuya mfethu kuyobhayizisa imbungulu ngibuya uyobhayizisa intwala ngibuya uyobhayizisa iphela kundani mfethu bona mfethu at the same time bro at the same time angazi sivela kuba angazi yangisola but ke yiyo riding engivelelene mangayibheka riding from ngitshela khona mfethu kusho ukuthi yile way mfethu ngisurvive ngakhona tot ngize kube vandag ngisurvive ezinye izinto enezinye mfethu zisazwakala because of just ukuthi ngukudayiding ngithola as much as nami ngibele ngihila ngumuntu kancane but mfana lento engibuya kuzo ngibuya phela mina program ithi ngitshela mina ama video i agenda network my trend mina ngilele program ngishawa depression if ever mfethu uyakwazi ukucaphela grand ubheka ama video wami agenda network la ukucala ubheke nalo wis2 la wis2 mfana ngizacile mfana uyabona ukuthi mfana ngizolo ubheke la sengishaya ikhona ibrand uya understand ngiyakhawatheka bro agenda network lama video okucala mfethu mina ngitshelwa abantu wena yini mina ngazi fuck all program ngizobhlungu mfana kusho ukuthi angisazi nami ukuthi ngihlanganise ini nani mfana depression ithi xa ubonza manje nazophuma kanjani kule depression because I think buka khona lababuke le nanga njengamanje mina program ngifuna ukutshela manga mfethu and depression qoqela depression yami ukuthi ngishaya until va mina yami azange kube depression nje kuphela because of ivaya angithi fana nalesa sichitho ngitshela ngaso ngaze mfethu ngelinye ilanga mfethu ngaboshwa kuze intwana yami lentwana yami bihlala khona la bengihlala nayo la so lentwana le before ngizohlala nayo ngithola ibhema ama crystal ngayikhuza ukuthi mfethu ubhema ama crystal endlini yavala lentwana le ibuya bayiceceshile mfethu ibuye ngenzela enye ivuruvayo mayiqede yavaya epolice station yongibophisa mina ngisathe phezulu kwe depression mfethu yomshado wami mfethu yangithola bayangithatha mfethu bayangicubula Midlands police station Midlands police station le bengaspani le yase Dobsonville Midlands police station saphe ukuthi Midlands police station Rodiport court mfethu lapha ngisabona uma magistrate uthi remind nyawa bu yebani mfethu ngipapa mina mfethu sengena ema reception program bangifake etruckeni ngishama last brief angazi kanjani mina mfethu Papa mfethu lapha mfethu ngiphapha mangise reception yase Krugersdorp prison hayi bro wena eyadlala ngike ngihlizile 13 years mfethu angaze nga Krugersdorp prison mara ngaphapha mara hamfa emadoda ngapha ngishawa depression ngapha mfana ngivela ibhandi ngivele ngibona bro John Matos mangifika lapha laba bathi mfethu wetsalang laba base riding base reception wena shama HIV test ngithi akhululeka mfethu ngiyazazi indaba zami ngashaya ngikhululekile ama HIV test thiwa mfethu masingene esayidini of send nalezi zamazama lezana zangitshela zithi Grootman mfana tsekile into zabathu sentana mfethu layide ngiyabona ngazathi seyizohlangana program kidle la of sell bangaya emakhala manje nalezana zizama yabona lezana ngathi ziyasaba nokuyifaka yabo ngize mfethu ngiyotholisela ke mangitholisela ngithole ezinye ke mfethu yabona mfethu boshelwana kahle mana lento lethi ngishayile sho enicamba manga mfanele yazi mina ngithi ngiyabatshela bokhada ngithi yabona ngakuthiwa ngishayile le benizoyibona bezofika la emabokoboko but manje namanga yangifrustana ngoba mina ngiyazi la ngithinthe khona badila but ke mfethu nakuse ngiboshiwe yabona mangifika la sengitholisela da mangifika ezinye mfethu zibona iTony Montana plus ngifika mfethu reception mfethu abokhata iTony Montana muswena uthi awusizi ngithi bafethu mina yiyangiboshwanga kahle ngithola ngoba ngiyesithi ukuboshwa la ngithina ngithi sijwayele ukuboshwa labo schedule 6 so masiboshwele lento le iyafana ukuthi sizongcolisa amadishu yabo sharp ngene la moja
ngiyogeza mangiceda ukugeza kube nezinye balila mabona mfethu ezinye igebengu mara mfethu la ngazange ngithuse because nami mfethu ngesikhathi sami eDanyani ngisiza abantu ababhala mina program khona enye mfethu bengifaka iCalamine leyani ngifaka iCalamine mfethu ngaze ngabona sekucecebuka riding ukuthi asengizophola ukuthi igama lo ngizoyibiza ngegama nayi but ngisizile neyayedubs ngisizile leyana mfethu bekuyiyo mfethu nayi ukuthi bekuyiboy bengasiboy lambe ngangisiza because angibona ukuthi mfethu ngiyakhawateka uye mfethu bengangifaka iCalamine angenza yonke into mfethu ngikhawateka program so angikawuli mina yabona obvious mfethu yazi mfethu appetite ayikho ngapha vele nsani ngiyacabanga mfana ngengulanda umntoko ndengani mina vie angikawuli eksini kube nomsister athi wena wasaje wena uthathwara kitla ene nami ngiyabona mfana ezangada phela ikhulu stop lela Danyani bafethu mina ngiyabona amadanyani angiwavayile mfethu ngishizilile mara ikhulu stop lapha yani okay ukuthi mhlambe ngisetrial mara mfethu bheka da enitrial esensithi ngcono da uphaka eminyango futhi uyaphuma ublome la baphakise la ungene la ichopela mfethu bese serari kitla zama go rekela something ethi usithwarise nya mina leso sikhathi mfethu indengani hayi yasho angeke idla indengani for 13 years ngizobuya ngizodla indengani vi angithengele usesteri lunchingana mfethu ncenge but ngisho ukuthi amfana ngizokhawula at least ukudla kwantambama bondengani mfethu angeke ngigawula ncenge mfana mangibheka iDanyani program enebheka ithi ngitshele something ibosha zisaba ukungibheka ngishayele yatupi angidwebole yatupile yakwajena netwe zisaba ukungibheza iringa ngami yazibona yabona ithothi mfethu ngifunda ibody language dangerous ngebody language ithothi iringa ngami nayine ngingayimi ithi ungabheke emuva bona le yasema videweni nayi nawo ajena phela mina mfethu ngiyongitelele mfethu mina mfethu ngishangisa isithunzi sami ngiyi-1 uyangifrosta ngizibone lezi ukuthi asaniyani lezi ziringa ngami mara kezi ngisondele ngiyazi uyangifrosta mina ngize ngavaya ngekhona akunathosi nabantu ngada visit mangivisit ngoba ngeke ngatholi visit ngithola bengibhesuka kunomunye umntana bengishana ngalesa sikhathi bekulibu ngithola besuka ulibu neolidila amasambe selivayitshela isikhathi eside bafethu latayilo la ngeke lingene lahlala ngaphandle nomntana lo libu amfana pickups lamntana uyongivayela otherwise unyamazi bafethu lamntana ulibu lo stu ngathi stilena istule kana loyana ulibu Brenda Mutsumi mfethu wangivayela la because of ulidla mvele bese ngangeke enhlekile sangena hayi angakaze ngazokala na loyana ilo HIV activities nyamazi animcafa ngihlala eJuzi yamcaba fit uyakuthola wangivayela nalo mntana engibona nabantu laphayana ima visit mangingale yabo ngaba bangaphansi kuyena obvious bathi mina nawe house bakhothi agenda network mfethu angikho mnandi ngaleso sikhathi program angikho grand but ke ngabuya ke second appearance sharp ke ngithola but ke kulento ye depression mina Chris ngikuphendula program mina ngayikhipha program mina ngayihila program angibonanga umuntu because ukhumbule mfethu bese kunespan Chris kumele ngisiyenze so you motivate abantwana so you motivate igebengu emadanyani so you push strength and hope so mfethu I have to ukuthi ngisukume for ukuthi ngiyothuna lespan so ngingasukuma Chris mfethu ngasukuma but ke ngingathatha isikhathi ukuthi ngene iweight yami ngingathatha isikhathi but ke yabo ama depression but namanje mfethu angifuni enhleke ukuthi enhleke ngihlangabezane nalezi zinto lezi ngoba zizotrigger because of ngiyacabanga ukuthi le way phele ngakhona mhlambe izifihle somewhere so yabona ukuthi mfethu mangizovelela izinye izinto enhleke yabo because it dangerous i-riding mara mfethu mina I wanna say you are strong bro as mfethu uphuma eDanyani ungenayo into kumele uqale kuya unabani kumele akusize and you end up pushing so hard not going back to crime and manje uya-act wenzani you pushing izinto dog bro mfethu yabona valeli ni olide kaslam olidla kaThebo la ngitshela la time mntanami uyaphanda because I think abazali like Aslam they understand mfana like mina Chris as much as bengihlezi ngisho la kule podcast ngikhulele endlini webhayi uma Chris ngihamba kaphanda nesimbhekile wena program yabo so nami mfana
I don't think ukuthi bengizogive up kanjalo ntwana we-rest ngiyazi ukuphanda ngithola mina ngisumuntu westrata ngifuna ukuziplaga amabhomu istrata igama elizamanzi ngakhuluma enye into mina engathusa abantu manje but ke mina mfana semzini kudala ngihubuluka yabo mina ngibuye uyobhayisa ama-ice estradini ngithola ngibuye uyobhayisa i-riding ngibuye uyobhayisa ama-fish ngibuye uyobhayisa amawozawoza program iwozawoza edladleni belibhayiswa half cent edladleni icava iwozawoza elinye itsini bazokhumbula abantu bakudala iwozawoza bekuyi-half cent edladleni besibhayisa ama-riding amawozawoza half cent sibhayisa ama-riding sibhayisa amancina sibhayisa iy'kopho so mfethu mfethu ngeke ngikhathale mfethu ngi-hustling because mina all I'm doing program I can deliver but after all mfana ngifuna ichweba sifuna imali mfethu ngithola sesivala in terms of acting ufuna ukuyibona kuphi mfethu yabona Chris ngitshela ivar mina mfethu i-acting bengicava one day ukuthi ngizo-actor ku-one of the stories khumbule kudala besithi itori nethi kanjalo yabo mina mfethu bengicava even though bengingacava ukuthi ngizo-actor nini but I knew ukuthi mina mangathiwa bangithestisa i-camera ukuthi ngideliver I will deliver you understand so no program angifuni ukucamba manga nginawo ama-hopes ngi-acting but angifuni kwayisafera you understand but ngizolobele ngihubuluza la ku-acting ngizolobele ngishaya audition ngizolobe ngizama uyangithola but yona into grand yes an acting mfethu isipaning is-enjoya because of I think ukuthi I'm best on delivering because of mfethu ngitshelwa abantu nawe Chris ungitshelile nawe James ungitshelile noPluto Masizi ungitshelile nomzulu uyangithola angazi mhlawumbe it's because i-character vele uLithu Montana but nami truly speaking I would like to see myself ngingadlali uMontana ngingadlali isigebengu ngidlala enye character ngidlala i-character abangawufundisi or ngithole abangaye something else because of remember nami self okay acting into ukuthi ngishaya acting plus i-favor mhlawumbe ngi-actor ngisitsotsi because of lento lebengiyenza and angi-acting yayi ikuwe vele yayibona. No, my brother, thank you so much for sharing your life experiences. Like, we really appreciate it. Usekhaya njengamanje uzoyibuka le episode, you'll learn a lot because, bro, you can go back to crime and do it and hurt people again, but you decided, like, I'm not going back. Uma ubadi izinto osubhekene nazo, omunye will say, hey, I think that is sami ngibuyele emuva futhi. Another thing, Chris, ukukuvala mfethu. Another thing engeke ngize ngithule bafethu ngayo yokuthi enhleki i-strength and hope kuze mfethu ngiyenze whatever lengiyenza Chris, you can name them because ngiyazi ukuthi uyacava ukuthi ngiyenzani. Ngithola i-strength and hope mina bafethu ngisithola kule Grootman lase Alexander by the name of Riding Israel Matsekezulu aka GP Ma-Orange, the ghetto professor. Mina mfethu GP Ma-Orange uthe mangicela ukugwetshwa wazokala edanyana wazogayana nge-strength and hope. Ngithe mangimbheka Chris ngathi mina lento yenza ile out le. Lento yenza ile out le today. Mina ngizoyenza mangiphuma la. Safethi balekile nto abantu bemajele benza motivation because omunye will not say, will just look and say awole out ile. Ukutshela ivar ngalifihle program. Israel Matsekezulu is one of my mentor. Because mina ngibukela ku Israel Matsekezulu ngibukela ku Obed Baloyi. Yamazi aka Kamshangana aka Ringo. Yibo abantu enhleke ngibukela ku yangifrostana but ke Ma-Orange mfethu like ungithinte kakhulu ngokuthi ngimbone azogana nge-strength and hope. So mina ever since ngabona Ma-Orange ejele bengibele ngibhantita nginayo Riding ukuthi mina mangiphuma ngizoyenza Riding enebheka noma ngazange ngiyenze same time but ngiqalile ijourney yami ukuthi ngiqale whatever acting whether strength and hope emajele and then namanje ngisayenza and I think ukuthi into engithanda kakhulu so ngithi big ups kuma Grootman lapho enhle ku GP Ma-Orange no Obed Baloyi. No mfethu siyabonga kakhulu Tony.
Thank you so much for coming, bruh. It's nice to have you all the time, dog. James, are we out? Yeah, we out. Dankie. All right.